Taringanzo revision gijiladi jarchung gitela and go badrita adjectives. Adjectives la nanganzo ki gensi pejanzo labde tampuna na mojojoch. Adjectives ra. Dadinala kare gensi la zambala deshi gyora mid jala jala. Minsi jala deshi gyachira jala reina mina resimchina kare. Dindila deshi gyadi symbol shachira. So, Dimitri read this conversation. Limadi loshos. Raven Pavan Ravon. Pavan Gikalare, do you know Aditya? Aditya la mission baji bajira. Any corsula lare kiran nalarwa. Aditya moshing you ask. Any kiran kalare, yes, I do. Mahako, yes. He is a clever boy. Kopi chambu yures. He has a sweet voice. Kola kenyan bush yures. He wears neat and clean clothes. Korangi tolo kyun sangma neat and clean that tenda rodo raniga sangma roch. Then sangma kyungurela. He is an honest boy. Kopi chambo yores. He is always cheerful. Kadune the rodo cheerful na kadune midi. Sambo roche gimusese roche atendela cheerful. That is now clever, sweet, clean and neat. Neat and clean, honest, cheerful and marta gedwa. Konso kachi do pudle deshigida. Ndi konso kachi adjectives chaterwa. Ta khalare dela clever, sweet, neat, clean, honest and cheerful are describing words. Describing words lana deshigayitsi ra. Or adjectives yana kolmi kare adjectives le rest that's all. They tell us something more about Aditya. Dinzo ki khar leidu ganzola something more lana ji mans chira kotsu sibu me nga washing yu jibu me ba del lawa gi kokora ganzola leidu sra ko changbo yin ba da ko ani kinyin bo yu ba da changma yin ba da changbo yu ba da changma lo tewa chaterwa. Adjectives are words that tell us more about a person. Adjectives le dinzo di gensi le di khare sich res de khare ganzola Mich kola, mang led kola res, michi kola tanatis, mang shienchura. On the chip. Dinashingi a place, sajashi yana a thing. Yana jalashi ra. They tell us more about nouns. Konzonganzula karikola lana, karikola mans lana, minsi dinsukola mans res, radishi rachika. Adjectives can be placed before the noun or at the end of the sentence. The adjective la sidu sudu sambala karingel le chola so minsi ngela le cholu yana sidu gi thadla le chotas rachitandi dila tadang so clever boy minsi ngela le so minsi dila dishi kyora sweet voice ngela le so then honest boy la dishi kyache he is always cheerful as a mataman leswa. Chadani yores, yana means in the chair, yana, sidu tamatla. Sidu tamali and manchelanzu is the arbichuda, radidi, chatsidu charuda. Delay you, he is a clever boy. He is always cheerful. This Lazambala de la Nitlade Dinda means Kokora means it gondatina. Down's Dinda exercises. Pick out the adjectives in these sentences and write them in the blanks. Pick out lana student shows. Tsedudin zona la gensi din student che ani the blanks lana pardon na la chisho wala konso. So mother bought me a beautiful ribbon. I'm liking ala ribbon ni jumushin yusun la di na la deshi khachare gensi di beautiful chaswa student che. Rohit is a tall boy. Dinala gensi kharsha student hakilangs chata. Ankur is a good singer. Ankur di shetang ke yahushires ra kagi chute ra gensi di. Dine she has a sweet voice ra kola kenyi bushires. Dinala gensi kharis chute. The cake was tasty. Ani cake di shimbu pitus ra shimbu dila di kodishi chate ra. Mandita della roina minsingen le so de roina tala le do ko yun tani ya di keba di samtandra. The coffee was bitter. Coffee di karto kakti rishas kakti le de dishikitwa.
Raja's shoes were muddy. Raja gi inham denzo khare I kasa damba reshas. Muddy resha damba da demba reshas. Damba resha me acha damba da demba reshas. The chocolates were delicious. Chocolate denzo shibu yores. Ra tishi ke da. Nigela hinzu dinala gensi khare mi tsu tuenda. Match the adjectives in column A with the nouns in column B. Write them in column C. Column lana D ba kazenge. Kilagashi temba su column tambo, column niba, column sumba. Yana column A, column B, column C. Column la mi ta shata. Inzo da khalore row tamo, row tambo, row niba, row sumba padre. Da khajilare anjula match the adjectives in column A with nouns in column B nalala minsi yubache, column A nala yubatinzo ginsi bachera. Da ginsi column A na yubatinzo kundi minsi B na yu nalala tu shuas, tunde chi shuas kagiremba yanara match lana tunde chi. The teacher ni kare tamadla C nalala chazang chi shuas dishe da minsi nyamdo. Bechashina bitter ledra katira. Bitter the sud the day mare knife dewa medicine dewa mendi khati ra chesa bitter medicine ra bitter medicine andelachi ine pretty ninjumo shasawo pretty day lay mara pretty knife lay mara knife lana thirwa di do che pretty some me che pretty mangoes pretty dress tholo ninjumo lay ra tamang che pumon zu kyan drinda pretty dress to da nila chura so pretty dress sunny nima da demba karchi me dinara delicious shimbu kagi shimbu dinara dine sharp lana tseno kanawo karidina kanawo yore difficult kapo ra some lana dumto le kan angzina la dumto bya so dumto di kapo yo chora on de nyamdo chenda dine sumba di circle the correct adjectives kinsi diwadjala gorta kya shwas it is a sunny day ra pena it is a thin day le mara it is a sunny day le ra then you the it is a sharp warm sweater lana anzu te don thema tha sha ki da de this two pu du shang zun dong da de ke sa this de don two was kinga de la sweater la chura the sweater di senoli mara khali re tholi ra so it is a warm sweater then there is a blue sad balloon in the sky set lana simba kyo diba ta kon sama gensi re da ya khagi remba re da la jura minsi ta blue lana ngombo da khaza balloon lana kan gambu simba kyo jinnam la du le de limbo mara gambu khare chundra la chora blue balloon la de che Rita heard a sweet tall song Rita gi she rimbuj da re tall lana rimbu she rimbu da the rimbu le the thanda she rimbu le da so the khige na la chota ina rimbu thanda tall pichi mara long song la chota so Rita heard a tall song me acha Rita heard a sweet song ra she nimbuji khosas the butterfly has happy beautiful wings butterfly la khari yore shokban kiu shiyor da shokuni jumu shiyor khage lembar ra dita ya che he sat on the brown easy mat lana dislimu mikiroshta lelo kasa mat lana dirta ditenj da lelo lana dislimu mech so ko chunra dikhar da brown rochre da so he sat on the brown chunra da chichung da de samma khacha de gensi chatda injina ra the ice cream is cold hot ice cream de chawli re thamuni ra dita che a cow has bitter small eyes shidila kasa pajula mi khakti yore mi chunju yore jura ta dikhagire ba diche jara koda ke che dene shiwa di complete this paragraph with adjectives from the box that simba de kong shwas ra gensi khare di tanda di chushina yo ba dum soki bena gray di khare thela gi to rosh to di lanchi to che white lana jisem ji dame sem je lana ko chota ya pe di khada tinde la ko chora dame sem je short lana chunjung ra 통동 다 춘준이가 통동 라마 고추었어. for lana shichi large nan chimbu long lana rimbu ra dene that troll the long para kewa khari la jula chura long la di chichala rimbu da dinde da lamga rimbu la ro da dinde la
long da chula troll na mida shindong tis ya lang shage de la troll chut. Then the elephant is a wild animal. Ra elephant di kare kudami simji shires. It has dash kola kare la na dash fan-like ears and a very dash kola langchin la kaza fan la na ngazo di kaza kol do hara lungko na shi lungko yi tejo di dawu sta na khare shimbaji ka kare la ko ni do genzi ni ro amjo yore la it has large fan-like ears ra amjo chimbu ani de khasa lungko na shi ji amjo yores and a very dash trunk la na nagudi the nagud la khare phiji chi wata kare dinala kagere batra. It has dash legs and legs into kare konje kangban chimbu yorwa long me che chimbu ra long that it trunk la che and a dash tail the kare thundung na kona sogul pa so a short tail. It is usually kare tsunda gray mancha tu ye ko kare jangure sorry teladore